Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta, ya Rasulullah, doakanlah untuk saya. Kau minta pada Nabi? Yalah, minta Nabi doakanlah. Aku pun doa, aku pun minta Nabi doakan. Hidupnya Nabi, wafatnya Nabi sama saja. Atau kita kata, ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah, sembuhkanlah saya. Kau minta Nabi sembuhkan? Itu aku cakap, tapi hati aku Allah yang sembuhkan. Macam sekarang kita jumpa doktor. Ya doktor, saya sakit, sembuhkan saya. Kau minta doktor, itu pada zahirnya kita mengatakan demikian, itulah yang dipaham oleh doktor. Tetapi etikat kita, Allah yang sembuhkan. Pokok pangkalnya tuan-tuan dan puan-puan, akidah kita, etikat kita. Siapakah yang kabulkan doa kita? Siapakah yang menyampaikan hajat kita? Kalau kita etikatkan selain Allah, syiriklah kita. Tapi kalau kita etikatkan Allah yang mengkabulkan, tak ada salahnya. Seorang badui, seorang yang perniaga, dia tengah-tengah jalan. Dia tengah-tengah jalan di negeri Iraq. Kemudian didatangi oleh penyamun. Dan dia pun berkata, ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong aku. Padahal Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani ada di Baghdad. Masa tu tengah nak ambil wuduk. Dia pun ambil satu cerik penuh dengan air, dia lempar ke atas langit. Tak jatuh. Kemudian ambil lagi satu cerik, dia lempar ke langit. Tak jatuh. Rupa-rupanya cerik itu jatuh kepada penyamun yang padang pasir itu. Jatuh ke atas satu penyamun, terus meninggal. Kemudian lagi satu cerik, jatuh atas lagi satu penyamun, terus meninggal. Kemudian penyamun lain tengok, semua dah lari cabut. I said, you believe that? You believe that? Sampai ke Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jalani kata, minta 2 cerik aku tu. Syekh Abdul Qadir Jalani dah tahu. Wah, Ustaz Syekh Abdul Qadir Jalani hebatnya. Dia lebih pada Tuhan. Bukan. Bila kita minta tolong, saya minta tolong, Ali, kau tolong aku belikan obat. Ali, kau pergi tolong aku belikan nasi. Kita minta tolong ni, hakikat kita, niat kita, Allah yang tolong kita. Bukan Ali yang tolong kita. Ali sebagai sebab saja. Maupun dia ada depan mata kita, maupun dia tak ada depan mata kita, Allah yang menyampaikannya. Inilah kelebihan para wali-wali Allah. Istighatsah, iaitu minta pertolongan atau perlindungan. Tak dengar, batuk. Teruskan lagi sekali soalan. Iya. Istighatsah ni, dalam buku ini pun ada cerita pasal istighatsah, isti'anah dalam buku ni, cantik ni. Istighatsah kalau terus kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah terus kepada Allah Subhanahu wa taala boleh. Tetapi kalau melalui jin, melalui roh orang mati, melalui malaikat, itu syirik. Allah mengatakan fa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila kamu minta pertolongan, apa dia? Ya Allah, engkaulah tempat aku ibadahi dan engkaulah tempat aku minta pertolongan. Jadi kita minta kepada Allah SWT. Istighatsah atau isti'anah, meminta pertolongan ataupun perlindungan, jangan meminta kepada yang di alam ghaib kecuali Allah. Orang sekarang beristi'anah, istighatsah antaranya kepada siapa? Kepada hantu, kepada jin. Seperti tadi kan, saya masih ingat tau, sampai sekarang saya ingat. Dulu kat kampung, bila nak air raya, mereka rebut ketupat di luar rumah. Pakai apa, kayu tu. Biasanya tong, bukan tong apa, tin biskut tu. Direbus pakai tin biskut. Kat kampung biasalah, orang-orang Jawa macam tu lah, kami termasuk majlis tu. Saya tengok ya, orang tu dia dah keluarkan semua dia punya ketupat. Air panas tu, saya tengok sendiri, sampai sekarang, walaupun pada masa itu saya ingat baru mendengar satu, saya masih ingat. Apa kata pakcik tu? Ya Datuk, ya Nenek, Ya Rasulullah, saya sakit ya Rasulullah. syirik kan? Sebab dia minta tolong kepada jin misalnya. Kalau tak, sebab apa dia orang berkata-kata jin tu datuk dan nenek? Sebab jin lebih tua daripada kita. Dia dijadikan dulu. Bermakna orang tua di permukaan bumi ini adalah jin. Isti'anah, istighatsah seperti ini, apa hukumnya Ustaz? Syirik. Syirik. Faham tak insya-Allah? Itu bermakna isti'anah atau istighatsah, meminta tolong atau perlindungan kepada di alam ghaib. Itu satu misal. Jadi yang Ustaz masukkan apa dia di antaranya? Bersih, ya. Jadi mereka tidak puas hati
Iya. Jadi dia menggunakan istilah istighatsah ini yang berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kali kepada istilah semata yang bertindak mengawal. Iya. Tetapi mereka yang lapar. Iya. Allahu Akbar. Ini tak boleh gunakan istilah isti'anah atau istighatsah. Itu tak kena sebenarnya. Istighatsah, isti'anah, kita minta kepada yang di alam gaib selain Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mentauhidkan Allah. Tetapi kalau diminta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala itu syirik. Saya tidak tahu apakah diminta kepada Allah ataupun minta kepada syekh-syekh mereka yang mati, anak tak tahu. Tapi kalau minta kepada Allah Taala, walaupun dia katakan diminta kepada Allah, kalau pekerjaan batil Allah tak tolong. Saya katakan kalau pekerjaan batil Allah tak tolong, saya takut perbuatan mereka ini batil. Tetapi kalau dengan hujah-hujah yang ada, perbuatan mereka itu batil sebenarnya. Allah tidak akan menolong kebatilan. Allah akan menolong yang benar. Ya? Sehingga Allah mengatakan in tansurullah yansurukum. Jika kamu menolong Allah, Allah tolong kamu. Tetapi kalau membuat kebatilan, Allah tak tolong sampai hari kiamat. Saya jawab di situ saja ya. Jangan panjang-panjang sangatlah. Nanti masalah pula kita. Okey. This was the question that can we ask for intercession wasila to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Adam alayhi salam, when he asked for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, he took the wasila of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then only was he forgiven. Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times, I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, Qul hatu bunanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say, that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero, no value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you asking proof from me. This is shaitani sawal. Devil's question, you're doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse 59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the Messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places, that wasila shifa is haram. 25 places. In 2 places it says, to whom Allah will give permission on the day of judgment. Therefore we do dua after the adhan that make Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede on our behalf on the day of judgment. In this world, you cannot ask, if you have to ask for help, ask to Allah directly, ultimate help. Allah says in Surah Fatiha chapter number 1 verse number 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. They alone we ask, they alone we worship, they alone we ask for help. Allah says in Surah Ghafir chapter number 40 verse number 60, Allah says, you ask me and I will answer your prayer. Ask directly. Why do you require someone intermediary? Why? Why? For example, you know that suppose your mother has a heart problem, and you know that number 1 heart specialist is in London, and you tell that anyone can come to me, I will give free treatment, then will you go to second best? No. Number 1 is there, why go to second best? Free. When Allah is there, He can hear 1,000 people speaking at the same time, 1,000,000 people. But then people give the argument, no, see, when you go to the court of law, you require a lawyer. So similarly, when we want to go to Allah, our lawyer is Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Peer or whatever it is. Peer, you know, send people. So I said, fine, when we go to a court of law, the judge does not know who is the murderer, who is the robber. That's why he requires a lawyer. Do you think Allah does not know? Allah is al-Maghaib. Why does he require someone to interpret? He's Alimul Ghaib. So why are you belittling Allah? Allah does not require any intermediary. Directly, and Allah can hear all the 6 billion people if they speak to Him. Allah can hear all of them together. He's not like you and me. So therefore you have to ask directly.
People give references. See, I know of a hadith that a Sahaba told Prophet to pray for him. See, you can ask your friend to pray for you. You can ask me to pray for you. I can ask you to pray for me. Anyone who's alive, you can ask for that. Please, mere dua karo. You can ask the person, chacha, mere dua karo. No problem. But you can't ask a person who died to make dua for you. You understand? So when Prophet was alive, the Sahabas did ask the Prophet to make duas for him. But there's no hadith that after the Prophet expired, any of the Sahabas prayed to him. No. We agree that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we love him, we respect him, but we can't do shirk. Because he never told us to worship him. Now when we meet the Christians, they say we love Jesus Christ, peace be upon him, therefore we worship him. I tell him we love Jesus Christ more than the Christians. I'm more Christian than the Christians themselves, and I'm giving a talk on that. But just because the Christians say we worship Jesus Christ, he's God, therefore we love him more, I said we're disobeying him. Where did he say he's God? You know, there are many Hindus who hear my talk, and after they say, oh, Dr. Naik, you are Bhagavan for us. Really? After I quote the Veda, the Upanishad, they say, first time in my life I'm seeing Bhagavan ka avatar. Some people even touch my feet. Shirk. I tell them it is haram. I explain to them, listen brother, listen sister, fine, you may be impressed by me, but I'm a human being. It's with Allah's help. Otherwise, without that I can't do anything. And I explain. And I tell not only it is wrong according to the Quran, it is wrong according to Veda also. To believe I'm avatar of Bhagavan. So just because they say, that does not mean I become. So Jesus Christ, peace be upon him, he never claimed divinity. So similarly, some Muslims say that just because you don't want to pray through Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are disrespectful to him. It's totally wrong. I love my Prophet. I love him, mashallah, a lot. More than many of the people. But because I love him, I want to obey him. That you have to go to God through him. There's not a single hadith. So therefore you realize, sister, that if you have to ask us directly, we have to obey Allah and obey His Messenger also. We have to love him, we have to respect him, but we can't worship him. Hope that answers the question. Yang ketiga adalah sebutan-sebutan Ya Rasulullah dan nasyid. Syirik kecil. Ya Rasulullah ni, kita sebut Ya Rasulullah. Kena tengok apa tujuan dia sebut Ya Rasulullah tu. Kalau maksud Ya nida, dia talak. Maksud dia menyeru, itu menyeru untuk bermohon sesuatu. Dia minta kat Nabi, Ya Rasulullah bagi aku sekian-sekian. Ini di antara syubhat orang. Dia kata Wahabi ni mengkafirkan orang yang sebut Ya Rasulullah. Tak, bukan di situ makna dia pasal apa dia sebut Allah. Makna dia sebab dia minta kat Nabi. Dia kata Ya Rasulullah, i'tini kaza wa kaza, bagi aku benda ni. Ya Rasulullah, aku nak masuk syurga, bagilah aku masuk syurga. Ini syirik dia. Adapun dia sebut Ya Rasulullah min babi tawajjuh, macam ada hadis dalam Adabul Mufrad, dikatakan seorang sahabat Nabi tu dikatakan kebas kaki ataupun sakit kaki. Maka doktor ni kata, kalau aku nak ubat hang ni, sebut nama yang orang kau cintai. Maka dia sebut Muhammad. Dia sebut tu bukan dia seru meminta, tapi dia seru tu sebab dia kasih dan sayang pada Nabi. Dia sebut sebab dia ingat kepada Rasulullah. Kalau dia sebut tu bukan kerana nak minta, tu tak lain. Sebab Ya nida ni dalam bahasa Arab banyak penggunaan dia. Bukan semata-mata nak panggil ya. Macam dia kata wa Islamah, bukan dia panggil Islam tak. Maksudnya dia nak kata kesiannya umat Islam hari ni. Wa ra'sah, kalau dia sakit kepala, Ya Ra'si, wahai kepala aku, bukan dia minta doa ke kepala. Dia kata kepala aku sakit, nak kata. Dia kata Ya Rasulullah, rindu dia engkau. Tak ada apa. Jadi maknanya bukan dekat Ya Rasulullah tu sendiri. Apa tujuan dia sebut Ya Rasulullah tu? Kalau dia seru Nabi, itu syirik akbar. Ya Rasulullah, saya sakit Ya Rasulullah. Minta mohon Nabi, syirik akbar. Dia kufur. Na'udzubillah min zalik. Adapun kalau tidak, atas sebab-sebab yang lain, salah. Ya. Contoh memberi salam kepada orang yang mengatakan Assalamualaikum ya Ahmadiyah. Macam mana? Dan lafaz ni warid dalam hadis dan tak ada masalah, sebab memang Nabi yang ajak kita sebut Ya Ahlal Diyar, dan itu bukan kita nak memohon kepada dia. Kita menyeru tu, kita bagi salam kepada dia, dan Allah berkuasa bagi dia dengar salam kita, dan dia boleh jawab salam kita. Dan macam Rasulullah juga, Allah akan kembalikan roh dia untuk dia jawab salam. Maka tak ada masalah. Dan orang mati dia bukan dengar sepanjang masa. Ada waktu-waktu yang Allah bagi dia dengar, dia dengar lah. Jadi kalau lafaz kita bukan doa kepada orang mati, bukan kita minta wahai ahli kubur bagilah aku rezeki, tak.
Bukan kita nak berdoakan untuk dia pula. Kan? Sejahteralah ke atas kamu wahai ahli kubur. Kita doakan untuk dia. Boleh?